hlabelele nje lothi awugobhote lo mthombo lo ngephakathi athi let the rivers flow inside of us. So kumculo abazwana ukuthi lo mthombo uqale uhlale ugobhoda ngephakathi kwethu kwenda ukuthi sivuke ekseni sithi sitamdumisa uNkulunkulu kwenye ukuthi sifuna ukuthi lo mthombo uqale uhlale njalo ugobhoda utogobhotela nekubantu lesihlala kibo lokwenda ukuthi sivuke ekseni noma kumakhata kepha sithele ubuthongo bethu sithi sitamdumisa uNkulunkulu kwenye ukuthi sifuna ukuthi lo mthombo uhlale njalo ugobhoda ngaphakathi kwethu uhlale ugobhoda because isivuna uNkulunkulu agobhote manje but kunento lengibuta yona ukuthi kwendiwa yini ukuthi noma sebamzabulile kangaka noma sebamshayile kangaka because nawubuka ngendlela bebamshaya ngayo bamshaya umuntu uphaca nje umuntu lo njengami ngendlela labamshaya ngayo bekangeke afike siphambane naphila ngendlela labamshaya ngayo ebekuthiwa bakungimi because umunakalo zingadi kakhulu bese uyafa but yena lesivula uNkulunkulu wafike umoya wakhe wawukhulula hayi ukuthi Jesu wafa but wakhulula umoya wakhe nguye lo wavumela ukuthi ufa kusale kuthatha umoya wakhe ngoba lesivula uNkulunkulu wakhuluma lamagama wathi sekuphelele nase kakhuluma lamagama athi sekuphelele bekasho ukuthi konke sekwendekile konke lebengudele emhlabeni kulanza umuntu ngimbisele endzaweni yakhe sekuphelele lebe ngiwendile lebe ngudele emhlabeni kwechatha noma kwechatha tono tethu because nakakhuluma lamagama athi kuphelele bese keva ukuthi tonke letono tethu nalesitatenda nalesitendile eva ukuthi tonke letono temhlaba sewutethwele kuye wathi ke kuphelele lesivula uNkulunkulu wase sonikela umphefumulo wakhe hayi ukuthi Jesu wathathwa kufa kepha wawunikela umphefumulo wakhe ngekuthi abone ukuthi kuphelele ngawo ke ngithi asinothi lenzabe ukuthi Jesu bamshaya yaqhitheka ingadi bamshaya emahlandla lamanengi bamshaya 39 stripes bamshaya yaqhitheka ingadi but ke nento ke ngeyinothako wekuthi kunengadi leyasiyagobhoda noma seyiqhithekile yonke ingadi but kunengadi leyahlala yamela sikhatsayo ukuthi bamgwaze ehlangothini yasiyaqhitheka yagobhoda kwase kuphuma nemali but ke lengadi nayiqhitheka leyo yathi nayiqhitheka lesivula uNkulunkulu bekunalenye nje isotsha lasiliyamgwaza belingabone but lenti walabona emehlo alavuleka usho ukuthi lengadi beyimele ipurpose beyimele umsebenzi lotsite yagobhoda ngawo ngithi ke kunemhlabeni lothi let the rivers flow awugobhote lo mthombo because nawugobhote etimbuleni tethu uletha kuphila lo mthombo nawugobhoda uletha kuphila emakhaya lo mthombo nawugobhoda uletha impilo lecicema kwetimbuleni tethu ngegama lika Jesu so bazwane nasibuka lengadi liyaqhitheka manje yaqhitheka but bekunengadi enye liyaqhitheka along the way but kunengadi leyema yamela ipurpose letsite kwekuthi itoguqula lisotsha lithi levula uNkulunkulu kwathi nje nakavuleke emehlo akhe dase lesotsha seliyabona abantu ukuthi hayi lo muntu lebe simgwaza lona akusiyo umuntu uphaqa but lona indvodzana yaNkulunkulu egameni lika Jesu akusiyo umuntu nje lofana labanye abantu akusiyo umuntu because isivula uNkulunkulu ngibekulisiko lebaRoma nje lokuthi vele umuntu nakwendekile waphambana nemithetho nakwendekile nje wenda lokubheka eceleni noma wavukela lo mbuso weMaroma bese sebambethela bayamcrucify ngegama lika Jesu but ke lona bekehlukile bazalwane lesivula uNkulunkulu wabuchatha tinsizi tethu wakuchatha kukhatha katika wethu wachatha belesivula uNkulunkulu bekangathumela tingilozi he can send thousands of angels bekangasamona tingilozi bekuthi nasekasebuhlungweni sebamdzabula because isivula uNkulunkulu ngalento bebamshangayo bebamdzabula bese kasebuhlungweni he was immersed into suffering he was immersed into pain kepha bekangathumela tingilozi he can send thousands of angels but akazange atithumela tingilozi ngenxa yokuthi bekafuna kubisela umuntu endzaweni yakhe
ngenxa yokuthi bekakhathalela kusine egameni lika Jesu lisibla uNkulunkulu wawa nesiphambano wawa 7 times waphindze wavuka naso wawa nasa sebuhlungwini ingenxa yokuthi bekakhathalela umuntu kuwa kwakha ngesiphambano 7 times bekadweba layini adwebela mina nawe ukuthi noma ungawa nesiphambano noma singawa phasi but there is a time lapho khona kufuna ukuthi wena njani uphindze uvuke noma ungawa noma tinsizi talomhlaba noma tinhlupheko noma tinkhathatho talomhlaba tingashaya phasi but kufuna ukuthi siphinde sivuke again egameni lika Jesu akunenzaba ukuthi sitha siyakushaya sikuyisa 7 times but inkosi engatimulo yasidwebela layini kwekuthi we must rise again ufuna ukuthi siphakame phindze siyime noma imo tishaya ngike ngakhuluma ngeliviki leliphelile ngalesihlanu ngathi ke mina ke Jesu kwafika isikhathi lapho khona immersed into pain lapho khona even nebanakabo abazange bobhuti bakhe bakholelwe kuloko lebekakufundisa abazange bakholelwe etimfundisweni sikuthola kuJohn egameni lika Jesu kuJohane lisi abazange bakholelwe kuloko lebekakufundisa but kwaba nemfunzi nje lo wasuyakholela kuye waseke Jesu yamthanza kwendiwa yini ukuthi Jesu amthanze lo mfunzi ngoba lisibla uNkulunkulu lo taba ngumfunzi wami sibili ngulo tawendi intsandvo yaNkulunkulu Johane bekane ukuthi ngifuna kwenda intsandvo yababe kusho ukuthi Jesu even immersed into pain but ngegama lika Jesu wamnakekela Johane wathi ngeke Johane ngimyekelele but ngidamnika unina waseke Jesu soqala ukuestablisha a new family in Christ kusho ukuthi bazwana noma ngathiwa ke kuyenteka emakhaya la siphila khona bangeyemukeli lensinziso but Christ wasakhela umndeni lomusha ngegama lika Jesu sengenteka abatali bethu bangakholelwa kuloko lesikhuluma ukuthi Christ uyaphila Christ uyasinzisa but kunemndeni leNkulunkulu wasi-establishela wona eCalvary ngegama lika Jesu ingakona sifika njena ebandleni sithi sinabo bhuti bethu sinabo mnaketho sinabo babe sinabo make and it's because uNkulunkulu wasi-establishela wasakhela a new family ngegama lika Jesu sima ngesibinzi njena sithi siyamkholwa uNkulunkulu ngoba wasakhela umndeni wasakhela a new family in Christ wa-establisha a new family wa-establisha umndeni a new community ngegama lika Jesu ngeqinisekisa kwengadi yakhe but nemagama lawa khuluma wathi sekuphelele noma sekwendekile konke but sekuphelele it is done kuphelele ngegama lika Jesu nakathi kuphelele ke nakakhuluma lamagama athi kuphelele bekasho ukuthi ngegama lika Jesu noma ngathiwa thina besingaba nekugula emtimbeni wethu ukuse kuphelele ngoba ihealing sovele wasinika yena egameni lika Jesu noma sengaqhamuka ngecancer noma sengaqhamuka lonke hlobo lekugula egameni lika Jesu yena so sithwalele kuphila kwethu nakathi ke kuphelele usho ukuthi sekune healing if nasinale igama lika Jesu sesiphethe kuphila kwethu nasiphethe leli gama lika Jesu siphethe kuthula kwethu wathi ke kuphelele ngegama lika Jesu kuphelele amagama lathi kuphelele bekasho ukuthi wonke umsebenzi uwendile ngegama lika Jesu noma ngathi ngaba nasiphi isimo but yena ngaleli gama lika Jesu so usehlulile so sekuthwalile wathwala ubuhlungu bethu so thwalile tinkathatho tethu ukhuluma ke labagama uthi ke sekuphelele kusho ukuthi umsebenzi sengiwendile wonke ngegama lika Jesu uyawakhuluma ke lamagama uthi esandleni sakho uNkulunkulu ngiyanikela umphefumulo wami esandleni sakho uNkulunkulu nginikela umphefumulo wami ngegama lika Jesu ivila uNkulunkulu wagebisa likhanza lakhe but emagama lengwathandzako lathi ngomile athi I'm thirsty egameni lika Jesu kulamagama lasikhombisa lawakhuluma Kristu aseCalvary athi aseGolgotha athi ke ngomile ngegama lika Jesu uthi ke nangathi ngomile usho ukuthi in other words ngegama lika Jesu bekunemthombo
lobo ngagobhodi ngephakathi kwethu but lekufuna ukuthi awufika kuye bese wena uyagobhoda ngephakathi kwethu ngegama lika Jesu ngitseke nangibekisa ngathi ke mina ngikhotha ngathi kunemfati lebekomile bekunemfati lwafika kuye wathi nginakusise in other words bekathi Jesu ngomile ngephakathi kwami mfati ngifuna ukuthi umthombo ugobhode awugobhode lalela phela nalifunza libhla uNkulunkulu isomfati waqhubeka wasese uyahamba wamemetela iSamaria yonke wathi ngimbonile ngegama lika Jesu longendele konke because lena memete ahamba iSamaria yonke lo mfati kungenxa yokuthi wase kuyagobhoda lo mthombo ngephakathi kwakhe ngegama lika Jesu nakathi Jesu ngomile eCalvary bengasho ukuthi kunemthombo noshodako ngaphakathi kwakho lekufuna ukuthi awese siyovumela ukuthi ugobhode let it flow because now ugobhoda ukwenda besawusabinzi ngalethi indzaba talombuso wezulu lo mthombo nawugobhoda wena kwekuthi besawusabinzi ngalethi indzaba suyatimemetela na umuntu omusha utimemetele lethi indzaba ungathuli na umuntu omdzala utimemetele lethi indzaba ungathuleni because kunemthombo logobhodako ngephakathi kwakho ngegama lika Jesu ingawo ngithi ke mina kwaphuma emandi kwaqitheke emandi kwaphuma emandi kwaphuma engadi nabamhlabe ehlangothini kungoba bekafuna ukuthi lo mthombo ingawo ke uyakhuluma Jesu sibengithele emhlabeni itokhela umlilo uthi bengifisa kangaka ngabe sowokhele ngaye magama uthi Jesu bengithi emhlabeni kutowucitha lo mthombo bengifisa ukuthi bongagobhoda ugobhode kubantu abasha bengithi emhlabeni kutowucitha lo mthombo bengifisa ngathi bongagobhoda ugobhode emhlabeni wonke ugobhode venda kangwane ugobhode emhlabeni wonke ngegama lika Jesu uthi bengitile emhlabeni ngidele bona lokho kutowucitha lo mthombo bekuthi lo mthombo usale uflow ugobhoda ngegama lika Jesu uthi ke na ke emhlabeni mina ngitowokhela umlilo ngegama lika Jesu in the name of Jesus Christ lo mthombo bazane kufuna ukuthi ugobhode lo mthombo kufuna ukuthi ucitseke emhlabeni wonke ngegama lika Jesu ngumthombo athi ugobhode lo mthombo kwangathi namhle kusena siyemthandazweni nje sithandazela asithi uNkulunkulu lo mthombo awugobhode awugobhode kubantu abami lo mthombo awugobhode ekhalame awugobhode endzaweni yasengaba lo mthombo uNkulunkulu awugobhode awucitheke lo mthombo ngegama lika Jesu because nasifuna i-community lephilako bekuthi kufuna ukuthi lo mthombo ucitheke kubantu abasha ngegama lika Jesu na utawucitheka lo mthombo kubantu abasha lendzawo yasengabi tawuphila bantu abasha batawuphila na ugobhoda lo mthombo bantu langabe bahleli kuma-drugs batawukhululeka ngoba kucitheke lo mthombo wagobhoda ngegama lika Jesu nangabe sikhala ukuthi engaba kunebantu abebako nangabe sikhale ngaba bekuthi bantu abasha banjanjani ngegama lika Jesu we must pray singakhali bathi uNkulunkulu lo mthombo awugobhode lo mthombo wakho awucitheke nangabe eCalvary kwacitheke manje kwacitheke ingadi akacitheke lo mthombo wakho ucitheke ufinyelele nakibo kuze batawusinziswa kuze batawusihlakala kuze batawukhululeka live letawuphila bekuthi lo mthombo kube nebantu abatawuphakama bathandaze bathi uNkulunkulu lo mthombo awugobhode uNkulunkulu let your river flow let your river flow awugobhode lo mthombo wakho ucitheke ngegama lika Jesu asiuvumele ke bazwane bekuthi lo mthombo ucitheke timpulweni tethu ucitheke kubantu bethu ucitheke ngekhathi uhlale ugobhoda because okutawenda kuze sithandaze njalo singayekeli kungenxa yalo mthombo lotawugobhoda ngaphakathi kwethu okutawenda kuze singathuli ngalethi indzaba talombuso wezulu kungenxa yokuthi lo mthombo uyagobhoda ngaphakathi kwethu lokutawenda ukuthi simemetele leti indzaba letimnanzi noma simo sivuma noma simo sala in the midst of suffering but sihlale simemetela leti indzaba letimnanzi kungenxa lo mthombo logobhoda ngaphakathi kwethu lokutawenda ukuthi singabinzi siphakame siyawuthandaza njalo sihlale sitholakale emthandazweni kungenxa lo mthombo logobhoda ngaphakathi kwethu ngegama lika Jesu noma simo sala noma simo sempilo siyana sivukelana nathi noma ngagaga sempilo avukelana nathi bantu lokutawenda ukuthi sihlale sime nesibinzi kungenxa lo mthombo logobhoda ngaphakathi kwethu
river flow ngegama likathi asivumele lo mthombo ucitheke awusivumele lo mthombo bese uyaflow etimpilweni tethu ngegama likaJesu asithi let the river flow Jesus let the river flow nguloko nje bazalwane lengithanga ukukhuluma namhla ekseni noma ke moya lomgcwele sekangilida ngihambisa kulenye indzawo mina bengithi ngawufundisa nje ngemthandazo ukuthi umthandazo umcuka ngani yini umthandazo yini lebengithi ngawukhuluma ngayo bathi ke umoya lomgcwele ke wenta ngikuthanda kwakhe ukuthi mongcwele nje ngikhulume ngalomthombo ukuthi lo mthombo awugobhode ngethembe ukuthi kusaqhubeka isikhathi sitafubona ukuthi yini umthandazo sikhulume ngemthandazo sibuke inhlobo zemthandazo sibuke ukuthi umthandazo umcuka ngani nakusaqhubeka isikhathi namhlanje mongcwele nami ungilidile wathi asikhulume ukuthi lo mthombo awugobhode ngaphakathi kwethu lokutawona ukuthi uconzise umthandazo emandla emthandazo sihlale emthandazweni kungenxa lomthombo lokobhoda ngaphakathi kwethu lokutawona ukuthi sithandaze singayekeli ivla uNkulunkulu nafunde the book of Thessalonica chapter number 5 ufunza verse number 17 lithi ke elisithandaze singayekeli lokutawona ukuthi sithandaze singayekeli kungenxa yokuthi lo mthombo siwuvumele siwudedele ukuthi ugobhode ngephakathi kwetibilini tethu lo mthombo ugobhode lokutawona ukuthi sitholakale esemthandazweni lokutawonekala ukuthi sihlale emthandazweni singasuki kungenxa yalo mthombo lokobhoda ngaphakathi kwethu asithandazeni kule ukuthandazela aticele nalaba online banawuthandaza nabo laba khona bamcele eJehova ukuthi uNkulunkulu lo mthombo wakho let it flow awugobhode uNkulunkulu awuhlale ugobhode empilweni yami awuhlale ugobhoda ngoba lokutawenda ukuthi sibe sishiye legacy la siphila khona emhlabeni esiphila khona lokutawenda ukuthi emabandleni ethu la sikhonda khona sishiye legacy lokutawuthi emangweni kungenxa lo mthombo odanga phakathi kwethu ngegama likaJesu kutawona ukuthi sibe nemthelela la siphila khona ngabe kusemsebentini ngabe kusemangweni la siphila khona ngabe kusemakhaya sihlala khona lokutona ukuthi sibe nemthelela kungenxa yalomthombo logobhoda ngaphakathi kwethu ngilo ukuthi akuthandazele egameni likaJesu amen.